Ako tražite najbolju strategiju sa adventure bitke u Plants vs Zombies 2, e pa ovo je ta strategija. Ova strategija ima 90% win rate u areni. Dakle, u ovom videu će ravno tu strategiju i vidimo koliko rudu može pobedimo. Tako da počnemo. Dakle, možda već čujete, ja sam već u areni ušao, treće mjesto trenutno u bronze ligu. Sa 152 krune i otključujem najbolju bitku do Blazing Knight. Ajde, počnemo da igramo. I ova strategija je trenutno ova najbolja adventure plant bitke strategija za arenu. Dakle, te su Moonflower, pravno potato mine, Cautonap, sad gdje je ovaj Cherry bomba i sada možda, iz zadnje bitke može biti bilo koja, nije baš bitno, dakle ja ću si samo izaberam Puffroom, zato što, zašto ne. Ignorište što je level 3, nažalost, on je level 3, ali šta ćeš. Dakle, pitate se, te su uopšte attacking bitke u ovu strategiju. Neće vam trebati attacking bitke. Spijte se sekundu. Hoću napraviti barem 3 reda gdje je pravno potitovanja. Dakle, ću napraviti 3 reda, evo ih ovdje. Oni su relativno neskupi, samo 50 sunca. Zato što koji su Moonfloweri su relativno neskupe, samo 50 sunca. I plus je to šala bitka, dakle uvijek je korisna. Sorry. Jer ima toliko planfula, prosto radilo mnogo damage, jer spavamo toliko pravo potato mina da ne može podnesu. I to je naša strategija za ovu rundu. Trenutno gubimo, ali ih je sve različno niz. Nego samo, neki put se samo može prosto desiti da nemaš plant food da bi uopšte radio nešto, posebno protiv ovi Octopus zombies. Oni su prosto najgori, ne možeš baš ništa protiv njih. Evo, ja ne mogu sa ništa, on je cijel red zarobio, možda ću ja izgubiti ovom, sad ću vidimo. Nije ništa garantovano. A sad ću vidimo, možda vratimo. Ima 3000 boda, mora da dođem do milion, što nije najteža stvar. Ova strategija može dođe do više od pola miliona, dakle sad samo tada malo sa veštinom. Ali prosto je jako, prosto ti Octopus zombi ne možemo ništa protiv njih. Prosto su previše jaki. Previše bacaju ovi lignje, prosto ne možemo ništa uraditi. Evo ovdje je na primjer, evo, pacijo je napravimo potato mine, sad ne možemo ništa ovdje doradimo. Sad moramo da čekamo, dakle ova verovatno je izgubljena, nije baš dobra demonstracija ove strategije sad, au. Okej. Da prosto neki put samo ovo može prosto desiti, zato sam rekao da ova strategija ima 90% win rate i baš se vidi zato što gledaj, ja ne mogu nigdje ništa postaviti, zato što ove lignje su sve zatvorili prosto. Gledaj. To je najbolji deo, prosto ne mogu ništa. Evo ja ovo kupim, onim preko 2 miliona samo 8000 i nešto, to nije baš dok je ovo izgubljeno. Ovo izgubljeno sam prosto, okej. Okej, nije baš dobar početak. Dakle, svi su imali najbolji strategija u igri, i plus imaju levelni bitke, što je loše. I kada opet ću demonstriram
Nemo samo se opet zebam. Nadam se da mogu ovaj put možda malo nešto bolje da uradim. Sad će vidimo. Ta auto nam bi najbitnije ovdje vidjeti što nam treba prosto. Tako me vrlo koristim za stalling, nije baš ništa za drugo. Dakle, znači ako možemo da... Lepo, bolje neće. Stavim da lawnmower, ću ga lansiram samo da ne bi taj red kasnije brinuo. Dakle, evo, kao što vidite, zbog ovog razloga najbolja strategija. Toliko može lako da se spremamo pravimo potato mines, da oni ne mogu ništa nam rade. Gledaj, kad Cancellor već mrtav. Kao što vidite, evo već 3000 smo dobili. Evo. Evo 5000. Imamo Blazing Knighta koji može da... Lepo. Još malo po milion, ako možda, mislim da će dođe do milion, mislim da je relativno moguće. Blaze Knight je najbolji, verovatno, najbolji counter za Octozombija, zato što prosto može, on je uništiv kad je zapaljen, dakle, verovatno najbolja strategija za braniti. Ok, evo, preko milion boda, u prilike niko ne može pređi, dakle, evo kao što vidite, preko milion boda samo sa adventure biti, i to plus na level 1, zato što ne treba leveling prosto. Evo sad sam drugi, možda ću, možda malo popraviti, sad ću vidimo. A ja ću probati na rundu, zašto ne, imam si vreme. Ako možemo i ovo da pobedimo. Yes. Let's rock! Ok. Ne znam što sam dogledao da Snap Dragoni. Dobro bitka da, ali malo mi čudno što sam dogledao i nije od svih, ali... Kao mogu su Meteor Flower. Ovdje su zaboravili da on uopšte postoji. Dakle... Što je tužno, ali sad ćeš... Ok, evo ga. Ups. A uspite na emulatoru igram Plants vs Zombies 2 da igram na kompjuter. Ne fuck! Misplaceo sam tatana, gledaj. Nije loše, možeš preživi. Lansiramo.
Koristimo površinu za stojim, jer sam što ne. Stojimo još jedan... Mnogo pravo potitamo nastavljamo. Ja prvi to svaki red ima pravo potitamo, da zbog ovoga ova strategija mnogo jaka. Prosto... Već su zauzeti, samo hodaju preko ove mine. Imamo još pola minuta ostalo meča, vjerovatno možemo da izvucimo možda pola miliona boda. Potroši cijeli pomoć za džave, ok, kako god. Ne, uzmit. Neće prosto dobro. I naravno, tako da imamo mine, sad vratili smo. Iskoristio malo Lazy Night of Plantfood, zašto ne, nije loš. Mislim da srećemo ako možemo još pola da ide. Pola miliona? Evo ga, pola miliona boda. I to sa kompletno free to play strategiju, ovo je najbolja adventure mod biljke strategije u areni. Dakle, opet kruje smo osvojili. Yes, continue. Ja ne znam što više da radim s ovim beans, vrti imam svi mintovi ključani. To je to za ovaj video, dajte like, subscribe i se vidimo u sljedećem videu.